Guderneca hune parezname asroke gele Kurd Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu godari bikin. جبو کومارا ترکیه بگشتی جبو همو ترکیه و به تایبتی جی جبر رو شوانا گران جبو کردان حوجهی به هلوسته که رنسانسواری و رفورمه هیه. هرچند هن سر راستکرن قانونی و دستوری تینه کرنجی زحمت جوان را رفورم وره گوتن. نقاسم حتی هلوسته نجد دل به و اینکار لدیجی پرزگریگا کردوان بکه لحفکرنه که دستوری زحمته. PKK دوی دمیده که خوشنو و آواده که جبر که خوش کردستانی برپرسیار دبینه دوی قادا 4 دولت دارده لحفکرنا دموکراسی و دستلاتداری دولت مجاره هری گرینگ دبینه. اگر اف دولت یعنی دولت کرد فدرشی دناویده دخوازن هبونه خواه کردستانی دوام بکن بیوان اوه که خزمتا گلمپری و اولوکاری گشتی یا نل دجی گل بمشینن. نونرین گری کرد جبوان پیوانان برایدارین دولت ردست نشان بکن و لسر لحف بکن وظیفه دارن. کریارین دولت ین یکالی و بیسینور اگر برزا گل نبن ناین قبول کرن. اگر زور وره فرض کرن و مافی گل برخدان در کبولی. شلورا وک اتوریته گلمپریا گشتی دولت و وک اراده دموکراتیک وظیفه دارین گل دویل لحف بکن. ام وی خالا هری گرینگا برنامه بکرتی وردکارن بین زمان. لکردستان روبریا دموکراتیک آگل بخواه، لوی زیده وک اتوریته گلمپریا گشتی دولت، کردستان که به ویر رنگی ستاتویاوی حاتیه دیار کرن، هم نزی دموکراسیه، هم نزی آزادیه و هم جی نزی وکویه دبه. اگر دموکراسیه به تواهی به دولت ورخواستن، او دناو راستیا دیروکی ده دبه خو خاپاندن و دبه ماجرا پرستی. دولت که سینور و حاطن دست نشان کرن و بچو کرن حوجهی پی هیه و دوی لسر لحو وره کرن. جخواه ام به اصرار تینن زمان کباوه که کلاسیک جوه اوتوریته ره ناب دولت وره گوتن. مرو و وک سازیه که گشتی جواکی یا هین همدم و دشیوه و جوهر خود به دموکراسی و گریدای بناو بکر راست ره. لالیه دن دموکراسی جبو کردستان تیوه معنی که هم جبو هرمی هم جبو گشتی د سری د جبو پدوین خوین اکونومیک سیاسی و جواکی جبو همو پدوین خوین جواکی ین هبش به برسف بنابر نونرین خو هلد بجره و کنترل دکه دموکراسی دولت علی قدر ناکه کارن گل بخونه دولت تنه دکاره ج اراده او یا دموکراتیک را ریز بگره اگر خدمت که حوجهی به هبه بجیتینه بکرتی د دما پیش مده د وک خالک بنگهینا برنامه او فرموله که دموکراسی لزیده وک اوتوریته گلمپریا گشتی دولتا ترکیه ایران عراق و سوریه باشورن تعریف کرن و لسروره سکناندن. دمام دبیجن وک خالک برنامه ام بحثا یک خالی ناکن. اگر حوجه بکه مرو دکار دابشی 3-5 خالان بکه. دموکراتیزه کرنا کردستان جپرزگریکه که قانونی ویدتر پروژه که برفره آجواکیه. لدیجی بشن دست نشان کرنا گل آچارنوس و ناسنامه اینکار دکن و دوار آبوری جواکی و سیاسی ده دسته که بدن بشن جواکی ین لدر و یوان جبو کاربن ببن خودی اراده، ببن خودی سازی، ریوبری و کنترولی. اف پیواجوه که تمید مشه. هل بجارتن تنه یک جوان آمورانه سری لیت داین جبو اراده وره هل بجارتن. یا اساس رخصن بونا فونکسیونل آگل و چالاکین ویدوی. اف پیواجوه که جکومینین هرمی ین گند و باجاران، مجلیسین باجاران و بلدیان حتی کنگره آگل و گشتی پیواجوه که دموکراتیکه. جیانه که سیاسی دینامیک ifade که لگوری شرط و مرجان دکاره بگلن جیران را با آوائی که هفپار به دموکراسی خبر رخصن بکه اگر جبوه درفت نه داین دکاره سیستم خواه دموکراتیک بیک بینه. دموکراتیزه کرنا سیاست دقادا سیاسی ده وظیفه که گرینگه. سیاست دموکراتیک پارتین دموکراتیک دخوازه.
حتی پارتیان سیاسی و سازیان بسر وان و ناون دولت ببن و داخوازی وان جواکی نبن مروف نکاره بحثا دموکراتیزه کرنا جیانا سیاسی بکه. لترکیه پارتیان سیاسی وک ملکی پروپاگاندایا دولت و دمال سر دولت جرودنین جا امور کرتل بلاف کرنی ویدتر تمعنی ایفاده ناکن. در باسونا پارتیان ناوند پرزگریکن جواکی ده لگوری و پیکانینا ستاتوی پارچه کی گرینگ رفورمن سیاسیه. لسر ناو کردستان دامزراندنا پارتیان هینجی قدخیه. جبلی پارتیا دولت شانس ده جت پارتیان را نایناس کرن. اشکره دوی اف ساتو اره گوهرتن. لسر ناو کردستان دامزراندنا پارتی و کالیسیونان به جوهر دموکراتیک بوین را تکل داره. دوی تن سری لامور شدت و جهتی خوازیه ندن. ل کردستان تگیشتنا ل جواکو سیاست دموکراتیک و هودان جبو و گوهرین خودی معنی که گرینگن. نمازه کاراکتر دسپوتیک آراستیا پولیتیک تگیشتن و بجهانی پیوان دموکراتیک دکه مجارک بقاسی آو و هوای گرین. نتنی پولیتیکای ناوند راستگر پرانیا پولیتیکای چپگرجی کاراکتر آوان ناوند دولت دسپوتیک و کرتل خورن. اف تایبتیم بنگهین پر باش اشکره دکن که چما گلین روشلاتا ناوینج سیاست نفرت دکن. پشتی که رولا لدولت هاتیه بارکرم ببه خاپاندن و تپساندن ایدی ناچار جواک لدروی سیاست دیمینه یا راستین دبه اوبژه که سیاست پولیتیکاین تحکم کار. ریبازا هری باش جبو لداویشتنا و غریب کتنا لهمبری پولیتیکای به هنر سیاست چارچوه و آرمانجا و جواکا دموکراتیک دبه. حتی پولیتیکا دموکراتیک جهالی توریک و پولیتیک و اساس ندیتن همو هودان جبو کومن جواکی و نکاربن خوش خاپاندن خلاص بکن. دور ده زیده معنی نیتا باش نینه. دوی مرو جداهی و تکیلیا دنابرا دو سوزیا پلوتونیک آگل و هنر پولیتیکا دموکراتیک ده باش ببینه. یا اساس از به پاریزنامه دخوازم لکردستان پیشی سیاست دموکراتیک وکم. هم به پیوانین گردونی دموکراتیک دکارن چاندا ستوتوین و تواندن یا لسازیان و لسر فردان به تاثیر لداویه بهلن. دوان دمین داویه ده اف چاند لسر میراته پکه بکریارین آنتی دموکراتیک به تاثیر بو. دوی هلبجارتنا داویه ده سرکتنا دهات خواستن دهاپه به دست نخست. دهیم موی راستیه ده پرزگریکن کادرو ریوبری و شوازین خباته هنه. جبو چاره سرکنا وان پرزگریکان تئوری و پراتیکا دموکراتیک نهاتیه بکارانین. جخوا لپارچین دنین کردستان پولیتیکا دسپوتیک هینه سروره. ددمین پیشته جبو کردستان که آزاد بریا هر تشتیه حوجه اوه که لگوری خسریا برچاو آد جواکی و سیاسی هر پارچی آواهین سیاسی ناوندا سیاست و جواکا دموکراتیک ورن آوا کرن. سازین جواکین سویل کومله و پارتین هیجی دوی لسروی هیمی ورن و گوهراندن. پویسه ام به همو هزا خو باور بکم بزانبن و بکاربن پیشی لدما سیاست دموکراتیک وکن خبات جوه هجاتر نابه. جلورا وظیفه ام پیشین ام لهر چار پارچین کردستان و کومن کردان ان لباجارن متروپولین جیران لسر هندکاین لدروی باجاران د سری د اروپای او لدروی ولات له هر دوره د شواز خبات و رخصنا دموکراتیک د هر چالاکی د وره مشاندن د ناوان شواز خبات و رخصنه ده د دوسو هندکاین لسر کردستان جی جه بگرن او جبو و یک نرماهیا پدوی په هي وره نشاندان د وره رخصنیا ګرسیا خو او چالاکی خو د سر هر تشتیره بگره د دموکراسی خو بر رخصن بک او بجه بینه هرچند د لګوري قانون دموکراتیک ان هي تبګرجی د شرط و مرجن قانون دموکراتیک تنه ده د بزانه به تکوشن و جیان خو لګوري ریو برنامه دستورنامه او رزکن دموکراتیک بریکو پک بک د به کنگرین هریمی ین سال جاره که ریوبرین همو سازین یعنی کومینا هریمی حتی کنگراگل ین خو ین دموکراتیک لګوري رژه سرکتن و چارەسری جنوب هلبجره د به ریبازین لجه سیستم خو یا نامزد و هلبجارتنان آماده بک دوی ریوبرک جدو دامان زیدتر نه هلبجارتن او تنه به شرط پروژین و ین نو هبن دکاره جدو دامان زیدتر جنوب نامزدیا خداینه د سری د گلمه یل اروپای د همو گلمه یل پارچان او متروپولان به دموکراسی او ریبازین خو ین لجه نامزدن هری شرکتی ین سازین خو ژ کومینن هرمی تا ین کنگراگل هلبجره بریکو پک ژ راپور بخوازه او لسر وی همی کنترل بکه
اگر دولت ش دموکراسی خوره ریز بگرن دوی بوان را لحف بکن نا اگر برواجی به دوی بربازین لجه برخودان خویا دموکراتیک حتی داویه بمشینن جبو گلیمه ریا هری لجه ها آزادی و کویه دموکراسیاوی بخواه بویسه لویه که باش سر وقت به و حتی سرکتنه به دقادا سیاسی ده حوجهی به مدیا آزاد شیحیه. بی مدیا آزاد دولت دوار دموکراتیک بونه ده نرم نابه و قادا سیاسی دموکراتیزه نابه. لو کردستان نه وکه مافکی فردی بلکی وکه مافکی گلمپریه دوی مدیا جنوب وره سر راست کرن دوی مدیا ده پیوسش بو زمان جهوازی هبه. ده زانین سازین فودال لپیشیا دموکراسی آستنگن. طریقت پارێزی عشیرتی شێختی و ئاغاتیە بەرماهیەن سەردەما ناوینن دەوێ بڕێبازên گونجاوên دموکراتیک ji bo veguherînê bêne tengavkirin. Hevsaziyên li pêşiya exlaqê azad dibin asteng, meşî tevzîn û rê li ber kurtêlxwiriyê vedikin, herîkên bi qasî saziyên dewletê yên klasîk demokrasiyê asteng dikin. Mirov dikare van hemû xusûsan weke xalên li cih ji bo qada siyasî fena rêzikên bernameyê bifikre. Divê mirov sererastkirina xalên li cih û helwestên teorîkên ji bo qada siyasî divê çarçovê de pêş de bixîne. Ev yek jaliya rastiya sistema serdest û rastiya gel realîst e û şansêweyê bi cî hatinê cî heye. Cewherê bernameyê diwarê qada civakî de erkên çareserî û pirsgirêkên li pêşiya malbat, jin, tenduristî perwerde, exlaq, dîn û çalakiyên hunerî pêkîne. Tevî ku qada civakî bi awayekî ji qada siyasî û ekonomîk nebe, têkiliya wê heye jî ji bo rê li ber hêsanbûnê veke mirov dikare weke beşekî cuda sererast bike. Ya esas divya bu vaka qada sereke bahatan nirxandin lejber tahakkuma da qada siyasi de û ji ber istismara da qada ekonomik de qada civakî di nav tengavbûneke mezinde ye. Hema bu yek gewdeyekî welê bi nexweşiyek hetiye. Divê yek ji fonksiyonên bingehîn ên bernameyê ew be ku qada civakî were xurtkirin û parastin. Pêwîst e giranî ji aliyê ekonomîk û siyasî derbasî aliyê qada civakî be. Sistemên dewletan ji bo kontrolkirina civakan pirî caran derfetên aborî ji destê wan distînin û ji bo civakê dîsa bi xwe ve girê bidin hindik hindik didin divê dest ji vê rê û rêbazê were berdan. Divê nehêjbîrkirin ku ji bo bilindbûyina asta azadiya civakê ev noqteyeke bingehîne. Ji lewra pêwîst e ev rêbaza bi aboriyê civakê terbiye dike were terikandin. Ev rêbaza zêde zêde li ser civaka Kurd hatiye ceribandin gelê me tam kiriya rewşa parsekan. Beriya her tiştî divê ev dahf û xefek ji qada civakî were rakirin. Li ser çavkaniyên aborî ne heqê dewletê divê yê civakê were qebûl kirin. Di saziya malbatê de jin, zarok û mêr hêmanên sîstemê yên herî zêde xetimîne. Sîstemê malbata kiriyê mîna sergovekî û hemû nakokiyên sîstemê divê saziyê de xeniqandine. Zewac, zilam, pîrek û zarokan hînê nekarîne têkiliyên sîstema feodal li dawiyê bihêlin. Bi têkiliyên bêînsafên kapitalizmê dorluwan hatine girtin, tam jiyaneke zîndaniyan dijîn. Tevî ku li Kurdistanê malbat pîroz tên dîtin jî nemaze ji ber tinebûna astekoya azadbûyînê tinebûna derfetên aborî pirsgirêkên tenduristî û perwerdê malbat tam di cendereyekê de asê kiriye. Rewşa jin û zarok ketinê tam felakete. Ya esas kuştinên bi sedema namusê têne kirin semboleke rewşa jiyanê ya bigiştî ketiye nîşan dide. Namusa civakê ya hatiye qedandin di pozê jinê retînin. Zilamtiya îflaskirî hersa vêyekê ji jinê disîne. Di şert û mercên heyîn de malbat bi demokratîk bûyîna giştiya civakê dikare bikeve rêya çareseriyê. Mafê weşan û perwerdeya bi zimanê zikmakî qismî veşî dikare pêşî li xirabûna nasnameyê bigire. Destekdaneke taybeta aborî dikare ji bo demekê malbatên xizan xilas bike. Li Kurdistanê li derveyî dewletê û beşekî bi sînor ê hevkar mirovatiyeke din heye ku kes ne dikare behsa wan bike û ne jî binivîsîne. Eger pirsgirêka wekevî azadî û nasnameyê yên din nê çareserkirin, em nikarin bibêjin civak ji şerekî herî qirêj hatiye kirin. Di civaka Kurd de, di malbata wî de, di pîrek, zilam û zarokên Kurd de şerekî yegaliyê trajîk diqewme. Divê bername bi awayekî xweser nêzî mijarê bibe û ji bo çareseriyên afrîner hedefê li pêşiya xwe deyne. Divê perwerde hem duwarê fermî de hem jî duwarê zimanê zikmakî de azad were hiştin. Eger dewlet alîkariyê jineke, divê saziyên perwerdeyên gel ên duwarê çand û ziman de bi derfet û îmkanên xwe ava bike asteng neke.
وظیفه تندرستی وک خدمت که گلمپری دوی جالی دولت و جواکا سیویل و کاربه وره مشاندن. جبو جواک به تفگرین هنریین آزاد کاربه خودی بکه دوی درفتین آزادی ورن داین. حتی جواک به اخلاق نبه دکار ده سرکتن نابه. جبو اخلاق کی آزاد جی سروقت بونا جواک شرطه. جلورا دوی باواکی برفره پیشیل سروقت بونا جواک نیگرتن. جواک آزاد جواک به اخلاقه. اف راستیا د زکه ده دوی خو د همو خباتان ده نشان بده. دوی جهه دین د جیانا جواکه ده وره گفتگو کرن جکلم و آستنگ بوینه وره درخستن و جبر کو کمنه شوپیا هری کوین و وجدان جواکه دوی در رفورمه که حوجه ده وره درباس کرن و به فلسفه و زانسته همدن به جواکه را لهورانین. بخواگی هندنا زمانه که هفپار دین فلسفه زانست و حتی میتولوژیه دگار فرد جتنگابونا ایروکتیه درکوه. دین هینه زیادتر دکاره د اخلاق نوی آزاد رول بلیزه زانش جی دکاره لگوری خود تکیلیا وی بجواکه را جنوب شیروه بکه وکه ارکگی جواکه را پیشکش بکه. دوی ام باش وین بکن که پیغمبران د جوهر خود او رول بجیهانینه. دین د تدمه ده بقاس ایرو بی فونکسیون او ده جنر نهاتیه کرن. دوی آرمانجا بنگینا رفورما دینی او به که دین جنوب بگینه فونکسیونه. دوی تثبیت هری بنگینا برنامه دوار قادا جواکی ده او به که گرانی خویا وندا کریه جنوب پی بده بدست خستن. هندکاییه که کم آدولت و آبوریه ده دستی خود دگره دوی دست جهلوستین خویین شیلانکر و مجوک این لسر جواکا به 1000 سالم به ایش و هودانان ته برده حرمت و رضا پیدوی پیهیه دی ساله وگرینه و وی اکی وکا پولیتیکایه که بنگینا جواکی قبول بکه. دوی برنامه جواکه هم جه هندکاییه لسر دولت و هم جه تالانکاریه فرد ده زکی و ریشمان بپارزه و وی اکی وکا وظیفه که بنگینا دقادا جواکی ده فهم بکه. آسا آزادیا جنه، آسا آزادیا جواکی، آسا آزادیا جواکی جی، آسا گشتی یا دموکراتیک و آسا دولت جواکی اجبو دموکراسی نازک دست نشانده که. آزادیا جنه دوی وکا خالک جدایا برنامه ور آماده کرن. جبر که او مجار ناوندیه حوجهی بوی یکی هیه. آنالیزین که من درباره پرزگریکا جنه دکرن ددن خویا کرن که پرزگریک نقطه نیرنگ بنگهین و گوهرینا جواکیه. اگر یک جو نقطه سوسیالیزم رالته ده وندا کر پرزگریکا اقتدار و شربه یا دویمی جی پرزگریکا جنه. جن و اقتدار دو راستینه به هفره ناکوکن. جن یکمین چین جنس و نتوه حتیه پلخاندن. حتی آزادی و کویا و دناف پیشکتنا دیروکی و جواکی ده نه نرخاندن و توریا و نه دانین و پراتیک کویا تیکوز جینه به. لسر جنا ده جواکا کرده شوپن جداما نوروتیک مانه هینشی باندورا خود دوام دکن. تویوه که قهر همو پیواجوین شارستانیان کشاندیه. کارکتر کویا برخدانه هیه. اشکره لی خانتا سردم قومیه. وقتا اف تایبتی به هودان گردونی فمینیزم را بگیجنه دو پارتیا که جدا یاجنه دکاره ده تیکوشینا دموکراتیک بوین و کوی و آزادی جواکی ده رولکه مزم بریزه. پاشک لگوری وی رولی هاتیه دام ازراندن. هرچند نکاره به حسایی خوشته گیشتن مرتیا سردست خلاص بکجی دا آزادی ده اصرار ور گرینگه کدست شنابه. یا هری باش اوه که جبو آزاد کرنا جیهانا جنه جم بخواه مجی خواه حسی و مجی آنالیتیک به هفره بخبتینه و پیک بینه. دوی جن میتولوژی فلسفه دین و زانست جنوب لگور خود برچاوان را در باس بکه به مجی خواه خواستر و آزاد شروع بکه و بخواه پراتیکه. اگر مرو به مجی جنه نزی توری و پراتیکه ببه دکاره بکیجه دنیا یک نزی خوازای آشتیانه آزادی خواز و کایفی خواز آب جیانه که بدوی بار کری. لکردستان پیشکتن و اصرار د پاشکه ده دکاره بگینه فاضیلتن خداوندان پاقجیا پریان و بدویا آفودیته. سنتزه که ولی یاجنه چانده که میر آچاره سر نکه هزه که جیانه یا نکاره به برخواه و بکشینه و چالاکیه که نکاره بده مرشاندن نینه. حتی فاضیلته که جنه یا ده همپای پیروزبونا خداوندن میتولوژیک و دیروکی ده پیش نکوه ده جیانه ده اصالت آزادی و کوینابه. اگر اونق نیم بدست خستن و جیان تمیش دست چوی به. دوی برنامه دوی چارچوه ده پرسگری که جنه خال بخال سر راست بکه.
پێویستە هەلوەسا بەرنامەیە دقادا ئەکۆنۆمیک دێ ji ئەکۆنۆمیە مەتاکردن و کارێ دەرباسبوونە ئەکۆنۆمیە خودسپێرە پارڤەکردن و li gorî nirxê bikar anîn be. Ekonomiya hêrsa karê rakiriye pêdarê ne tenê civak, xweza jî texrîb kiriye. Em her ku diçe ber bi hawirdoreke jiyan lê nebe dişemitin. Eger polîtika ekonomiya burjwaziyê neyê rawestandin, cihê bigîje wê dojeha rastîn be. Ji ber ku burjwazî li pey kara herî zêde ye, ne maze derketina pêş a derdorên finansê yên dixwazin tenê bi peran bilîzin û karê bi dest bixin, globalbûyînê bi aliyê wê yê herî xirab bi mirovatiyê dejîn. Di ti dema dîrokê de ti çîneke civakî ev çend nekariye karê bike û nirxan bi dest bixe. Yek ji sedemê sereke yê deşenerebûna civakê asla finansê ya ekonomî gîştiye. Bazirganî û pîşesaziya finans de herikîne, timî rê li ber metakirinê vedike û ji ber ku gelek şêweyên wê yên hewce nakin û pir karêtînin pêşkêşî civakê dike. Hem hebûneke civak dikare bikire û biqedîne, hem jî mirovatiyeke din aketiye nav tinebûn û xizaniyeke xeternak diafirîne. Mirovatî hînê zêdetir nikare bi vê polîtika ekonomîk bijî. Rola bingehîna sosyalîzmê li vir derdikeve pêşame. Ew hêdî ji civaka me ta ber bi civaka hilberînê li gorî pêdiviyan dike diçe. Ji hilberîna karê esas dibîne ber bi hilberîna parvekirinê esas dibîne dihere. Polîtika sosyalîzmê ya ekonomiyê ev e. Divê bername prensîba xwe ya ekonomiyê bispêre vê polîtikayê. Wexta ev polîtika ekonomîk were bi cîhanîn wê bêkarî di navê hebûnê de xizanî, tevî hilberîna zêde birçîbûn û ji bo karê texrîba hawirdorên nebe çarenûs. Civaka ekolojik di cewherê xwe de civaka sosyalîst e. Civaka tehekkûmkar a bi şaristaniyê re ji xwezayê û hawirdorê qutb û xerîb ket, kengî derbasî civaka sosyalîst bibe mezîna ekolojik û civak dikare watedar be. Dibin sîstema kapîtalîst e rizgarkirina hawirdorê xapandine. Bi awayekî nehatiye dîtin ê mezîna ekolojik xira dike sîstem bixweye. Çendîn sîstem bêtesîr bibe û sîstema civaka sosyalîst pêş bikeve wê pirsgirêka hawirdorê ji binî ve were çareserkirin. Ev nayê wê maneyê ku wê ji niha ve ji bo hawirdorê tiştek neyêkirin. Berova jî ji bo hînê aktivkirina têkoşîna hawirdorê divê têkoşîna giştî ya veguherîna civakî di zikev de werin meşandin. Bername bi taybetî divê bide zanîn ku bi bêkartiyê buhabûn, bi xizantiyê birçîbûn, bi texrîbkirina hawirdorê metabûneke zêde û bi hilberîneke zêde mehrûmbûna ji qîmetê berhemên sîstema kapîtalîstin û çarenûs nîne, bi ekonomiya sosyalîst dikarin nebin pirsgirêk. Ev yek divê di bernameyê de bi xurtî were ziman û bi xalan têde were bicîhkirin. Mijareke din a divê bi taybetî di bernameyê de were bicîhkirin ew e ku pirsgirêka tercîh ya duwarê qîmeta metabûyîna mal û bikaranîna wî de ye. Metabûyîna malan ber bi rejîma karê vedibe û di serî de xebat û bêkartî, bixwara xizantî û dewlemendî, hebûn û tunebûn, lüks û qirêjî, serdest û bindest, mitînger û metîngeh, hakim û mahkûm, cinsê serdest û bindest û cudatiyên din pêş dixîne. Berova jî nirxê bikaranînê yê malan rê li ber van dualîteyan venake. Bûyerên di karakterê civaka sosyalîst de biqewmin. Mînak em li her deverê darên meşe deynin. Qîmeta metaya dara meşe zêde nîne. Lê ji bo bikaranînê qîmetek wê ya mezin heye. Darên ber û bi qîmetin. Êzingên wan başin, siya wan xweş e. Ji bo pirsgirêka hawirdorê çareyeke baş e. Mirov dikare rojhilata navîn a qût û rûd bike daristan û ev ekolojiyeke mükemmel e. Ya girîng dikare derfet û îmkanê kar bide her kesî. Mirovê bê perwerde yê ti karî wî nebe dikare li meşeyan mêze bike û bigihîne. Bi pêştebirina vî karî dunyayê jî xilas bibe. Têkiliya bernameyê bi internasyonalîzmê jî ji aliyê herêm û dunyayê ve were destnîşankirin. Rewşa Kurdistanê ya berçav bi dîrok, coğrafya û gelên rojhilata navîn re mîna goşt û hestî di nav hev de dişî. Ji lewra qebûl nekirina netewparêziyê watedar e. Di têkilî û nakokiyên İsraîl û Filîstînê de netewparêzî esas e. Lewma bingehê hemû felaket û çaresernebûnan e. Piştî ku netewparêziyê ya dînî jî zêde dibe, felaket hînê mezintir dibe.
لیگر درفتن چارەسەریە که دموکراتیک اساس بهاتانه دیتن خویای ویج ایرو کمتر ایش بهاتانه کشاندن ویج نظام ایرو چتر نظامه که بهاتا دانین. اشکره اثبات بویه که هلوستین زیده دولت پارێز نتو پارێز نکو چارەسەری پولیتیکاین خطرناکن. لکردستان جی اگر همان اکول نتو پارێز دولت پارێز سردست ببن و نه یک و چار اسرائیل و فلسطین درکبن هوله. جوه انجام که دوه امدرخینین هیه. هر وها د دما نزد پرزګریکن ارمنی او عثماني کرد او کومار عرب او عثماني کرد او عراق او دروجامه ایرو د انجامن پرزګریکا له چچنستان قرهباغ قوسووا او قبرس ریلبر وکرنه خویانه جبور ریلبر بو یرین خطرناک و نبن ریا هری باش او کو د پرزګریکا کرد امها انکار او سرنخوماندن نبه او بی کو بخینه روشا پارسکی به رفورم که دموکراتیک بونی واشتیه که جدل او تکوز بویربه گاورن آوتن فرمولا گشتی اجبو و یکی مدراسیا ترکیه ده آنالیز کربو و به هفپاریا ده خدمتن گلمپری و اولکاریا گشتی ده وکه دولت لزیده لکردستان دموکراسی فرمولا کربو. ام دکارن و فرمولا لتوایی روشلات ناوین ببرن. با آوائی که برچاو ام دکارن ببیجن دموکراتیک بونا لروشلات ناوین لزیده نازک بونا دولت جبو دموکراسی وک جبو کردستان آزادیه. کردستان آزاد هینه زده کردستان که دموکراتیکه. مروف دکاره لگلمپریا دنیای بجوینن پورتو آلگره دموکراسی نهرمی به پلاتفورم جورنتوان بگینه کنگره دموکراسی یا گلوبال آگلن جهانه یه ناون دولت نینن. وک انجام ام دکارن جبو دما پیش کردستان دموکراتیک یا دچه فدراسیون روشلات ناوینا دموکراتیک و اوش دچه کنگره دموکراسی یا گلوبال وک سلوگانه که سور ناسیونال بکاربینن. مافین فردی دویو که مافین مروان کاربن ده برنامه ده جیه بگرن. پیویسته مافین فردین رامان گوتن و آزادی ایراده دبن هر شرط و مرجی ده ورن پاراستن. ته دولت ولات و جواک جبو برجمندین خو نکاره فرج آزادی رامان گوتن و ایراده به پار بکه. دوی خو گیهاندنا نقطه اپتیمال آدنا برا جواک بوین و فردیت ده آرمان جکه بنگهیم به. آزادی که جواکی یا د آزادی فرد را درباس نبه و آزادی که فرد د آزادی جواکی را درباس نبه د داوی داوید نچارن وندا بکن مافن مروان ام بنگهین بیو کو ایش به سرماف جواکی بونه و بزانبه بیو نابه دوی زیده فردی لدر وی جواکی نبه و نکه ناو میلن زیده به برپرسیاری نخوات دار نابه نکو وکه بری پیشگیریه که ناو نتوی دوی هلوسته که جورنتوان ور نشاندن دوی نه اینترناسیونال به پیوسته سوپرناسیونال یعنی جورنتو جنتو دتر به دوی مروف خو بگینن تکیلیه که جدین نتو و چینان در باسکری لسروان هیمان دکاره هم پیشگیری هومانیزم هم جیا کده واتدار به د برنامه ده دوی تکیلیه دنابرا دموکراسی و سوسیالیزم ده پر اشکره وره دست نشان کرن سوسیالیزم بگشتی بگوتنا و کویت تعریف کرن ریا ویجی دو کولکتیو کرنا ملکیت ده در باست به او به وی تگیشتنی بو یک تشت تکیلیا و با آزادی و دموکراسی را نکاری وردانین ور هات زمان که هات گوتن تکیلی تی دانین چاوا تی دانین و بکیجان سیستما تی دانین گرینگینه جبر وی یکی ده انجام ده وک کپیتالیزم دولت دژنره بو هم پیشکتنین ازمونی هم جیین توریک باش نشان دانه حتی آزادی نه جین و دموکراسی بجه نه آنین و خو گیاندنا سوسیالیزم جین به سوسیالیزم به دست دولت نه آوا کرن تاج سومرام به دست دولت گل گاون کولکتیو کرنه هاتن آوتن تفگرین هری برفره این سوسیالیزاسیون دولتان کرنه دوی روشه دوی ام دولت وک سازی هری مزن از سوسیالیست ببینن ازمون سوویت دوام همان میلا دیروکیه جلورا یا راست اوه کمروج تفگرین و کوی و خدمتین گلمپریه یم به دست دولت ربیجه سیستما پاتروناج درستره. دشونه افندی آقایک و کابیتالیست اکیده و که ناسنامه که هبش آهمیان ده جوهر ده همان روله دریزه. اگر دموکراسی هری هندک دولت و به پیشکتنا دموکراتیک و کوی تی به دست خسن وی وقت مروف دکاره بحثا خو گیاندنا سوسیالیزم راستین بکه. دوی مروف جبیر نکه که بی آزادی او یک نابه. کنگی و کوی وکه به تحکمی با آزادی را ببیک مروف دکاروان وکه سوسیالیزم بکه تیگین. و کویا بدار زوری ناو سوسیالیزم. جلورا جواکا بکرینین دموکراتیک ام برفره خو گیهانده به آزادی و به وکه سوسیالیسته.
وکه انجام رامانا پیشنومه یا برنامه و سیستما تئوریک آخوا دسپیر بخطن سرکه ها دست نشان کرن. تگیهشتنه که برنامه یا ج تأثیر دولت پارز و نتو پارز هاتیه کرن و وگوهرینه که جواکی یا بر به دموکراسی آزادی و کویه و اساس هاتیه دیتن. تاوی که برنامه که لیبرال نینه رول که راستین جبو انسیاتیفا فردین است که د برنامه ده دشونا اقتدار ده اوتوریته دموکراتیک دشونا کنترل کرنا جواکی ده آزادی دشونا پیاسا لیبرال آخوا دسپیر متا و کاری ده پاروکرن و لگوری قیمت هلبراندن فرد و جواکی لنقطه که اپتیمال دگهینه هفده و وی که وکه خطه که بنگهین دست نشاند که اشکره او رامان وکه پیشنومه که حتنه پیشنیار کرن جبول سروره گفتگو کرن گوهرتن و زیده کرن. بلی و پارزنامه Öcalan ya buna ve parasına geleki godari kir hatta beşekedin dembaş.